Nongeye kubaha ikaze abakozi ba Pelotrius TV aho muherereye ku isi hose, mbifuriza umwaka mushya wa 2026 uzababere uw'amata n'ubuki, uzabere uw'imigisha, uzababere umwaka wo kongera gutera imbere mu buryo budasanzwe ndetse no kubaho mu buzima bwiza bw'amahoro n'imigisha. Blessings zituruka ku Mana, blessings nizo nifuriza dukurikira bose kuri Pelotrius TV. Mbere na mbere abantu bose twabanye muri uyu mwaka wa 2025, umwaka wose ukawurangira, ndabashimiye cyane, ndetse n'abandi mwese mukurikiye video ngiye kubagezaho nkomeje kwifuriza kugira intangiriro z'umwaka wa 2026. Uzabere rero umwaka mwiza wo kubonamo ibyo mwifuza byose. Ndabakunda cyane. Reka dukomeze n'aya makuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidasubirwaho ikaba isohoye itangazo ry'uburakari cyane, itangazo rishinja u Rwanda ko ruri kwagura igihugu cyarwo, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuze ko yamaganye bidasubirwaho kuba u Rwanda rukomeje kongera cyangwa kwagura igihugu cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo rero risohowe na guverinoma ivuye muri Minisiteri y'Itangazamakuru ya Minisiteri iyoborwa na Patrick Muyaya, aho basohoye itangazo ry'ubukana, itangazo rikomeye cyane. Bavuze ko bamaganye igikorwa gikomeje cyo kwigarurira ndetse no kwagura ubutaka bw'u Rwanda mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo ryanditswe i Kinshasa kuwa 31 Ukuboza 2025. Ritangira rigira riti: guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramagana ku mbaraga zose igikorwa gikomeje cyo kwigarurira mu buryo bunyuranye n'amategeko ubutaka bwayo n'ingabo z'u Rwanda. Ikaba ngo ibyo biherekejwe n'ukwaguka kwateguwe kandi gukomeje no gufata utundi duce mu burasirazuba bw'igihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo, aho hagaragara iterambere ry'izo ngabo rigana mu majyepfo. Ibi bikorwa bigize igitero kigaragara ku bwigenge bw'igihugu, bikaba ari ihonyorwa rikomeye kandi risubirwamo ry'amategeko mpuzamahanga, nyine no kwicanga amategeko mpuzamahanga ndetse no gusuzugura ku mugaragaro amasezerano yo mu karere nayo ku rwego mpuzamahanga, bikomeza gukaza bikabije umutekano n'ibibazo by'ubutabazi byari bisanzwe bikomeye, kandi bigashyira mu kaga abaturage b'abasivile, bakibasirwa n'ihohoterwa rikabije. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje igira ati: hakurikijwe amakuru aturuka mu miryango ya sosiyete sivile yashimangiwe n'amasoko amwe n'amwe y'ubutabazi ndetse anemezwa n'inzego za leta, usibye abakuwe mu byabo barenga 500, imibare y'agateganyo y'abasivile bishwe n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byakoresheje ibisasu n'indege zitagira abapilote zirasa ibiturika, ngo drones kamikaze nk'uko babyita, ngo ku murongo wa Kamanyora Uvira kuva mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza, ikaba igeze ku bantu 1500 bapfuye. N'uvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibara abantu 5 bapfuye kuva Kamanyora ujya Uvira muri intambara imaze iminsi. Icyarimwe ngo n'ibi bikorwa guverinoma iramagana kuza kwandi mabatayo 3 mashya y'ingabo z'u Rwanda yashyizwe mu misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga, yihishe inyuma y'itsinda twirwaneho mu rwego rwo guhisha umwirondoro wazo nyakuri n'inshingano zazo. Bakavuga ko habayeho ngo ukwimuka kwagaragaye bigaragaza umugambi wa gisirikare wateguwe ugamije kumanuka ugana Fizi, hanyuma hagakurikiraho gutera imbere cyangwa kwegera imbere ku murongo w'ingenzi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ngira ngo murumva ko aha bari kuvuga ngo M23 iri gukomeza ishaka kujya Karemi
nkuko bavuga ko u Rwanda ruri gushaka kugera Karemi rwohereje izindi batayo zaje ziza kwivanga na twirwaneho ngo mu kuyobya umwirondoro. Bagakomeza bagira bati guverinoma yanze bidasubirwaho amagambo y'abayobozi b'u Rwanda avuga ko hari ugusubira inyuma, amagambo anyuranyijwe n'ibigaragara ku butaka kandi agaragaza imvugo ebyiri zitemewe na gato. Ku bijyanye n'amagambo aherutse gutangazwa na General Sylvain Ekenge, guverinoma yibukije ko yafatiwe ingamba zihuse zirimo kumuhagarika ku mirimo no gutangiza inzira y'iperereza rishingiye ku mategeko agenga imyitwarire hubahirijwe amahame n'amategeko ya Repubulika. Ni muri urwo rwego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashimangira ko ikosa ry'umuntu ku giti cye igihe ribaye riba ari inshingano ze bwite, kandi leta ikaba ibifata ko agomba guhanwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Bakomeje bagira bati yongeye gushimangira ku mbaraga nyinshi umwanzuro wayo wo kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose. Guverinoma yibutsa ko igitero cya gisirikare, kwigarurira kw'ibice by'ubutaka bw'igihugu n'ibyaha byagaragajwe neza bigize politike ya leta, bigatuma ababigizemo uruhare baryozwa byuzuye ku rwego mpuzamahanga. Ngo byongeye kandi guverinoma iramagana guceceka ndetse n'ubukengo bw'ibikorwa bifatika bikomeje kandi bitegekwa n'amategeko mu guhangana n'igitutu iterabwoba n'igitutu bikorerwa abaturage b'abasivili. Bahatirwa kwitabira imyigaragambyo y'ibinyoma itegurwa kandi ikagenzurwa n'ingabo zigaruriye ubutaka bwacu, kimwe n'iyoyoka ry'abanyamakuru n'ishimutwa ry'abagize sosiyete sivile benshi, byose bikekwa ko bikorwa n'izo ngabo nyine. Ibi bikorwa bigize ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu kandi bikaba ari ibyaha bigaragara hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara, bigashyira mu majwi inshingano z'ababigizemo uruhare. Muri ibi bihe guverinoma irasaba ko ingabo z'u Rwanda zikurwa ako kanya mu buryo bw'ukuri, mu buryo bwemezwa kandi nta mananiza muri Uvira no mu bindi bice bya Kongo byigaruriwe hubahirijwe icyemezo 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, amasezerano y'amahoro ya Washington, ndetse no guhagarika ako kanya ibikorwa byose bigabwa ku baturage b'abasivile. Guverinoma itegereje byihuse ko abafatanyabikorwa bayo bakoresha ibikoresho byose by'igitutu bafitiye ubushobozi. Ibi nibyo bigaragaza ku buryo bugaragara kandi bwizewe impuhwe n'ubufatanye bifatika kuri miliyoni z'abanyekongo bazahajwe n'ubugome bw'u Rwanda. Mu gusoza, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gusubiza ububasha bwa leta ku butaka bw'igihugu bwose, gukomeza inzira zose za diplomasi, iza politike n'iz'ubutabera zikenewe, no kuryozwa nta vangura iryo ari ryo ryose abagize uruhare n'abategetse ibyo byaha. Naho ngaho itangazo rirangiriye nk'uko mu ryiyumvira, itangazo rikakaye cyane rishyizwe hanze na Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kwamagana ibikorwa bavuga ko ari by'u Rwanda, ndetse bagashinja u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda kongera ibikorwa byarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba bongeye gukomoza ku kibazo cya Major General Sylvain Ekenge Bomusa Efumi, aho bavuga ko azakurikiranwa n'amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira inshuti bakuzi ba Pilot News TV, nongera kubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire nk'uko natangiye mbibabwira wa 2026, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wuzuyemo ibyiza byose mwifuza, umwaka twabanye kandi bashimira cyane ko mwakomeje kwifatanya natwe, mwakomeje kubana natwe
ni ibintu by'agaciro kuri Pilot News TV, ni ibintu by'agaciro kuri Pilot Rwanda, ni ibintu by'agaciro ku banyarwanda twakomeje kubana kandi dukomeje kubana. Ndabakunda cyane muri aba gaciro.